Tervitame kõiki vaatajaid siit peaaegu Kesk-Eestist Türi stuudiost ja meil on külaline Nargus Azhar Pakistanist, kes on just lõpetanud Soome tuuri erinevates kogudustes ja tuli ka esimest korda elus Eesti. Nii et kui ta 9 aastat tagasi unistas Eesti tulekust laevaga sõitmisest, sest ta polnud kunagi laevaga sõitnud, siis nüüd see unistus täitus tal tänu Jumalale. Ja tänu Jumalale on ka üle 2 aasta juba tegutsemas Eestis Märtrite Hääl, rahvusvaheline ühing, mis tegutseb 17 erineval maal ja toetab usu pärast tagakiusatud kristlasi maailma kõige ohtlikemas maades, kus on oma elu hinnaga kristlased kuulutamas Jeesust. Ja ka Eesti kristlastel on võimalik olla selle tööga nüüd kaasas ja teada täpselt olukorda, mis toimub laias maailmas. Sest kristlased on tänapäeval maailma kõige suurem tagakiusatud inimrühm ja see tagakiusatud kristlaste arv suureneb iga aastaga. Aga täna me kuuleme täpsemat infot Pakistanist, mis seal toimub ja võin öelda ette, et tänapäeva orjus eksisteerib. Kristlased on seal enamikus tellisetehases orjad ja nende päästmisega tegeleb ka Märtrite Hääl. Kuidas täpsemalt siis räägib meile Nargus? Hello, Nargus. Welcome to Estonia. I shared about your dream come true. After 9 years, you dreamed to travel by ship, and God made it possible to come to Estonia. So please tell your experience and your testimony, how you rise up as a Christian and what happened in your life. Did you have some persecution? Küsin, kas tema elus on olnud ka tagakius usu pärast ja et ta annab oma tunnistuse? So I praise God that dreams come true and I could be here in Estonia after 9 years. And I really thankful for Sister Yana. She gave me opportunity to meet her and I can visit so many churches in Estonia. And I praise God for Voice of Martyrs because of their support and help I am here. And yes. Et ma tänan Jumalat selle võimaluse eest olla siin Eestis ja ka Märtrite Hääle töö eest. Et see on üks unistus, mis täitus küll. So my grandfather is first converted from Sikh background. Minu vanaisa oli esimene pöördunud kristlane meie suguvõsast ja tema oli siis sikkide suguharust nii-öelda. So his own people left him alone and they beat him, they want to kill him, but God saved him. Ja pärast Kristusesse pöördumist ta suguvõsa tahtis tappa teda peksti ja väärkoheldi usu pärast. And he was big farmer and he has animals and after conversion, when he accepted Christ as a savior, there was so many troubles in his life. His 2 sons was died, his animals was died and there was so much losses in the family. Ja peale usule tulekut ta kaotas peaaegu kõik, mis tal olid maavaldused, loomad, 2 tema poega suri, ta kaotas oma maad, ta jäi haigeks. So people start saying that he is, because he left the religion of Sikh, so that's why he is going through from all these troubles. Ja talle siis öeldi uskmatute poolt, et sellepärast, et sa jätsid Sikhi usu, on sul kõik need probleemid. But my grandfather said that whatever the situation will be, we will not leave our God, our Savior. Aga mu vanaisa ütles, et mis iganes minule juhtub, mina ei jäta Jeesust oma issandat. So he didn't care about people and the losses. Nii et ta ei hoolinud nendest kaotustest. So he lived his life until his death as a believer and he lived for Christ only. Nii et ta ei hoolinud inimeste arvamustest ja elas ainult Kristusele. So this faith we inherited from our grandfather and we as a first believer in the family. Et siis me nii-öelda pärisime selle vanaisa usu, kes oli esimene kristlane meie peres.
we start living life as a believer like from our childhood. ja elasime kristlase elu alates lapsepõlvest. But in my school, Aga koolis when all around there are Muslim girls, ümberringi olid moslemi tüdrukud, they start bullying. They said, you said Jesus is Son of God. nad hakkasid kiusama mind ja ütlesid, et sina ütled, et Jeesus on Jumala poeg, Your Bible is changed. sinu piibel on ära muudetud, Your religion is no more. sinu usk on tühine. So there were so many shout and noises and voices around. Et oli väga palju sellist pilkamist ja hääli ümberringi. I was crying and I stood up Ma nutsin, tõusin ülesse and I said, I don't say like Jesus is Son of God. Other people said. ja ma ütlesin, et mina pole öelnud, et Jeesus on Jumala poeg, teised inimesed ütlesid. So I denied Jesus first time in my life. Ja ma salgasin Jeesust esimest korda oma elus. And when I go back to my home, Ja kui ma läksin tagasi oma koju, I told my grandfather what I did. ütlesin oma vanaisale, mis ma tegin. And he said, shame on you. It's better than they killed you and you die when you deny Jesus. Ja ta ütles, et häbi sulle, et parem oleks, kui sa oleksid surnud, kui Jeesust salanud. You don't deserve to be a Christian. Sina ei vääri kristlaseks olemist. So that was the horrible days in my life, and whenever I remember that what I had did, I was all the time, I cried and I feel shame that I denied Jesus. Ja see oli üks jubedamaid päevi mu elus, ma nutsin kaua ja häbenesin, et ma olin salanud Jeesust. So after many years, Pärast palju aastaid when my brother got very sick, mu vend jäi väga haigeks. for 3 days I have no idea that he will be all right or not. Ja 3 päeva ajal ei teadnud, kas ta on okei või mitte. And in these 3 days, I all the time pray and I said, God, if there is you are, and if you are living God, heal my brother. Ja need 3 päeva ma palvetasin, et Jumal, kui sa päriselt oled olemas, tee mu vend terveks. And if you healed my brother, I will not live for myself, I will live for you. Ja ütlesin, et Jumal, kui sa teed mu venna terveks, siis ma teenin ainult sind. And on 3rd day, when my father came back from hospital, Ja 3. päeval isa tuli haiglast koju he said, Nargis, eat or drink something because your brother is all right. ja ütles mulle, et söö ja joo midagi, sest su vend on terve. So I bow down in front of the Lord Ja on the floor. läksin põlvili Jumala ette maha. And I said, God, I will not live for myself, now I will live for you. Ja ütlesin, et Jumal, nüüdsest peale elan ainult sulle ja mitte enam mina, vaid ainult sina. So from that time, I start living life with my God. There were so many challenges and persecutions and pains around, but I know that in all these situations, my God is with me. Ja alates sellest ajast olen ma alati teeninud Kristust kompromissitult ega ole teda salanud ja kogu elu on temale. Because I have living experience with God, that my God is living God, and whatever the situation is, He is watching me and He is with me in this situation. Hoolimata tagakiusust ma tean, et Jumal on alati minuga ja alati ka kaitseb mind. And I have this experience that maybe we deny Him, we left Him, and maybe we said there is no God, but He is always there with us and He waits for us. Ja võib-olla sul on ka elus olnud kiusatusi, raskusi ja oled temast eemale läinud, aga Jumal on seal olemas sinu jaoks kogu aeg. Nii et tule tagasi tema juurde. He never leave us, even we deny Him and even we did something wrong. Tema kunagi ei hülga ega jäta, isegi kui me teeme midagi valesti, on võimalus meelt parandada ja tulla tema juurde. And He always wait for us and He always looking at us that when we will say, sorry Jesus, I did something wrong. Nii et ta on alati seal, et kui me ütleme, et anna mulle andeks Jeesus, ma tegin midagi valesti, siis ta võtab sind armastusega vastu.
And when we accept that I did something wrong, he holds us in his arms. ja kui me tunnistame seda, et me oleme midagi valesti teinud, ta võtab ja embab meid oma armastuses. So he is amazing God for ja ta on super Jumal. me. Yeah. Can you tell some certain persecution from your life as you rose up as a child, teenager in Christian family? What were hardships and persecution in your life? Yeah. Et ma küsin siis, et mis on konkreetselt ka olnud tagakius tema elus kristlasena üles kasvades? Yes, in my school, when my teacher asked me to bring water, näiteks koolis, kui mu õpetaja palus mul vett tuua talle and I was very happy, I said, I will bring water for my teacher. ja olin väikse tüdrukuna väga rõõmus, et nüüd ma saan oma õpetajale vett tuua So I went and I bring water for my teacher. ja jooksin, tõin vett talle And there was other teacher, she said, she is Christian. ja teine õpetaja müksas seda õpetajat, ütles, et kas sa ei tea, et ta on kristlane. So she was shouted on me. Ja siis ta hakkas karjuma mu peale. She said, how dare you to bring water for me and you didn't tell me that you are Christian? Et kuidas sa julgesid mulle vett tuua ja mitte öelda, et sa oled kristlane? So go away from here. Et kao minema siit. So I was crying and there was tears in my eyes and I feel that and I asked God, is to be a Christian is bad thing? Ja nutsin ja küsisin ka Jumalalt, et kas ikka maksab olla kristlane. When people see that Christian girls are with the fair complexion, ja inimesed ka näevad, et kristlikud naised ja tüdrukud on nagu alaväärsuskompleksiga, hirmuga. so they said that you are not look like Christian, you should be Muslim. Ja siis nad ütlevad, et sina ei peaks olema kristlane, vaid moslem. And many time people force girls, they said, you should be Muslim because Christians is no more. Ja nad tulevad ka niimoodi ilusasti nii-öelda, et sina peaks olema moslem, sest seal kristlasi polegi peaaegu enam. And many time Muslim boys offer Christians that come and marry me and you can practice your faith. But when they got married and she went to the house, they mistreat them. Ja palju siis ka moslemi mehed meelitavad kristlasest tüdrukuid, et tule abiellu minuga, sa võid praktiseerida oma usku, kõik on okei, ja kui nad siis abielluvad, siis sundpööratakse islami usku või siis väärkoheldakse neid oma kodus. Because mostly people feel that Christians are dirty people and they belong to cleaning work, sanitary work, so they hate Christians. Ja enamikest kristlastest tehakse sellised alama töötegijad, koristajad, vetsupuhastajad, sest nad ei ole nagu väärt inimesed selle ühiskonna silmis. Even there are some good Christians and they are doing good jobs. Et isegi kui on mõned edukamad, haritud, parema töö peal kristlased. And you can count these good Christians on your fingers. Aga sa võid nad nii-öelda sõrmedel üles lugeda, nii vähe on neid, väga vähe. But even though they have different challenges in their lives. Ja isegi kui neil on palju raskusi nende elus. And they feel that if they have good car, good property, other people feel that they don't deserve to have this. Siis isegi kui neil on oma maja või midagi väärtuslikku, siis inimesed ümberringi arvavad, et nad ei ole väärt seda. So because of prejudice and jealous, people create some traps and they trap them and they take away all these things. And you also talked about law of blasphemy, yeah. Nii et Pakistanis on ka blasfeemia seadus, mis keelab siis teise usku pööramise või ta lubab valesüüdistuste alusel, Muhamedi pilkamise süüdistuste alusel võtta ära kristlaste omand ja vara. Nii et tegelikult ka need, kellel siis on midagi, see võidakse lihtsalt valesüüdistuse alusel ära võtta, et nad pilkasid kuidagi Muhamedi. You can explain more about it because the people are, So people are there are 250 Christians in the jail.
Praegu Pakistanis on 250 kristlast vangis and many of them they are sentenced to death. ja paljud neist on saanud surmanuhtluse. But we know that prayers can change their situation. Aga me teame, et palve võib muuta nende olukorda, nii et kutsume ka eestlasi üles palvele selle eest. So I understand your grandfather lost everything, land, animals also because of law of blasphemy? Or No. Because of his own people, they misbehave with him. Yeah. Nii et tema vanaisa kaotas ka oma maavaldused ja loomad oma lähedaste tagakiusu tõttu. Tell us more about situation of Pakistan. I know that this is one of few countries in the world where is modern day slavery. Yeah. Because we talk much about democracy and we have many international organizations as URO and human rights organizations, but how it's possible they can't do anything about modern day slavery we have in Pakistan. And tell more about who are the slaves and what kind of slavery is it. Et me teame, et tänapäeva demokraatlikus ühiskonnas ja kus meil on inimõiguste organisatsioonid erinevad, siis ometi on meil tänapäeval mõned maad, kus on tänapäeva orjus väga reaalsel kujul. Ja Pakistanis on siis enamik kristlasi orjad tellisetehastes, millest nüüd ma küsin lähemalt Narguse käest. So there are 4, like you are in Estonia, you are 1 million and something in your whole country. Yeah. Meie rahvaarv on siin 1,3 miljonit Eestis. But there is 4 million Christians, like there are few in this group. There are few Muslims, but they are all 4 million people who are on the brick units, brick factories. Aga meil on siis 4 miljonit, üle 4 miljoni kristlase tellisetehastes orjadena Pakistanis. So they are on the brick units from generation to generation. Ja see läheb edasi põlvkondade kaupa. So when there is a rainy season in Pakistan, so they could not work because these muddy bricks can be destroyed, and the brick, the oven where these bricks burn, it will also close. Ja kui on siis tulvavete periood igal aastal Pakistanis, siis nad ei saa neid telliseid teha, sest vihm lõhub need mudast tehtud tellised või savist tehtud tellised ära. So when there is a winter, there is no sun because of fog and smoke. So then, like you can say, 6 months they have work, but other 6 months they don't have work. Nii et talve ajal siis on seal udu ja külm ja nad ei saa tööd teha, nii et pool aastat nad siis teevad seal tööd. And in these 3 months, when they don't have any work, they need to eat something, they need something to, like for their medicines, they need something if there is a funeral or something, so they need money. Nii et selle aja jooksul, mil nad tööd ei tee, siis neil on vaja süüa, millegist ära elatuda, raha. So many times they took loan from their masters, and year by year this loan accumulated, multiplied. Ja siis nad on sunnitud võtma laenu oma isandatelt, tellisetehase omanikelt, ja see laen muudkui kasvab, sest nad ei suuda seda kunagi tagasi maksta. So that's why these people are under debt and their loan is increased every year. Ja niimoodi iga aasta see laen kasvab. And they don't have any other source and any source of income to return back their loan. Ja nii et see võlg on siis võimatu tagasi maksta sellisel kujul ja see on siis võimalus nende väärkohtlemiseks isandate poolt. So that's why from generation to generation they are under this slave. Ja annabki võimaluse jätta nad põlvkondadeks siis orjusesse. So they always wait for Moses to come and set them free.
et nii nagu Mooses saadeti Jumala poolt vabastama oma rahvast orjusest, because they are not allowed to go to church. Siis nemad ka tegutsevad seal, päästes neid orje. Kristlastel ei ole lubatud tellisetehastest käia koguduses. And they are not allowed to go to the medical place. Neil on arstiabi keelatud. And that's why there are so many ladies when they want to give birth to the baby, they died because there is no medical facilities available. Ja samuti paljudel naistel lapsed sünnitades surevad, sest neile ei anta ka sünnitusabi. There is no one who treat them better medically when they give birth to a baby, and after post delivery there is no facility. Nii et nii sünnituse ajal kui ka sünnituse järgselt ei pakuta mingit abi. Many times kidneys fail, many times blood pressure shoot, and there is so many things. So the life is on risk all the time. Nii et vahest on ka lihtsad asjad, mida saaks parandada meditsiinilise abiga, kas või kõrge vererõhk või kõrge veresuhkur või muud asjad, aga arstiabi puudusel nad lihtsalt ka surevad. Many times when they are under so much debt and they have no hope that there is someone who could pay their loan. Ja nad on väga stressis, lootusetus olukorras, et kes võiks maksta nende võla. So then that master offer them that you can give us your woman and we can free you from loan. Siis tihti tellisetehase omanik või ülevaataja pakub, et andke oma pere tütar mulle ja siis saab nagu selle võla tasa. So you can imagine that many girls, many women unwantedly they sacrifice their lives. Ja selliselt siis paljud kristlikud naised, tüdrukud nii-öelda ohverdavad oma elu selleks, et nii-öelda saada siis võlga vähemaks või nii-öelda makstud. Many times they sell their daughter to someone and then they pay back money to that master. Ja vahest isegi müüakse nii-öelda, mõni pere müüb oma tütre viimases hädas isandale. Many times people offer them that accept Islam and we will pay your loan, and sometimes they accept and sometimes if they said no, they died, they killed them. Ja tihti siis pannakse valiku ette, et kui sa pöördud islamisse, siis me maksame su laenu ära. Aga kui nad keelduvad, jäävad Kristusele kindlaks, nad tapetakse. So life is not easy as a believer. Nii et ei ole kristlaste elu kerge seal. Tell me more. I know about your organization that you said you have like 63 employees for working in your ministry, and government is supporting this work. Muslim government supports Yes, yes. So this is a miracle. But what is exactly the work what you're doing through your organization, and tell me more about the situation of girls and women, Christian girls and women. Ma tean, et Nargus juhib abiorganisatsiooni Light for a Nations, valgus rahvastele. Tema alluvuses töötab 63 inimest, kes siis aitavad just kristlastel välja tulla sellest võlaorjusest ja orjusest. Nad ostavad peresid vabaks Märtite Hääle toel ja teevad ka seal väga palju muud ettevõtluskoolitusi naistele ja tüdrukutele. Ma küsingi täpsemalt ka kristlastest naiste ja tüdrukute olukorra kohta ja mida nad siis täpsemalt teevad oma ühinguga. Yeah, it's our honor that we are registered with the government, and our organization is recognized and having charity status from the government. And there is a big government system or organization which is Economic Development Affairs. So there are 13 to 16 agencies. They test and they evaluate. So our organization is affiliated with them and we have certified. Nii et väga
pikk ja keeruline jutt, aga lühidalt kokkuvõttes nende ühing Jumala ime läbi on lülitatud sellisesse riiklikusse süsteemi, mis siis toetab neid, isegi kui see on selline islami valitsus, aga nad on saanud sertifitseeritud ja nad on tunnustatud heategevusorganisatsioonina. Nii et nad on nagu selle tõttu sellises turvavõrgus. So as we have a certified status from the government, so government allowed us to do all the development work like skills and education and literacy projects like this, business projects as well. Nii et valitsuse loal me saame teha kõiki neid ettevõtluskoolitusi inimestele with the support of Voice of Martyrs. Yeah. Ja et mis on siis Märtita Hääle toel ja rahastusel. Tell me just shortly those points where you help, what kind of help you provide. Okay. Yeah. Nii et ta täpsemalt toob välja, mida nad organisatsiooniga teevad. So with the support of Voice of Martyrs, we are running projects of sewing and we are providing sewing skill to more than 440-50 girls every year. Me viime läbi siis ettevõtluskoolitusi, õpetame naisi ja tüdrukuid aastas umbes kuni 500 naist õmblema, tikkima ja anname teadmised ettevõtlusest. So these girls belong to domestic worker. They are working in the houses of Muslim people, and these girls are working in the brick mill units, and these are girls working in different organizations on very low income. Christian girls. Ja need naised siis, kes me koolitustel on iga aasta, nad paljud töötavad neist moslemite kodudes majahoidjatena või muu alama töö peal, paljud töötavad tellisetehastes siis orjadena. So when we see that these girls are persecuted on their faith because many time they are sexually abused, they face abusive languages, and there are many times they are forced to convert. So we save them and we give them skill. Sest need naised on siis mitmes mõttes väärkoheldud nendes kodudes, kus nad on nagu orjadena töötavad või seal tellisetehastes oma usu pärast neid müüakse seksiorjusse moslemi meestele, kasutatakse ära ja rikutakse nende õigusi kogu aeg, nii et me seisame nende õiguste eest ja toome siis ka selle ettevõtluse kaudu nad välja sellest olukorrast. So Voice of Martyrs help us to save these girls and provide them the sewing machines and a Bible and certificates that they could do the business. And many times we provide small grants to start their own businesses. Et Märtita Hääl siis maksab kõikidele naistele selle koolituse ja ka kingib kursuse lõpus õmblusmasina igale ühele ja nendekeelse piibli ja annab siis vahendid oma äri alustuseks. So we also provide, with the support of Voice of Martyrs, we also providing education to the children who are slaves on the brick mill units. Ja samuti me oma ühinguga oleme loonud Märtita Hääle rahastusel 2 kooli tellisetehastest kristlaste orjade lastele. So first they work on the brick mill units, brick factories, and after when they have a break, they come for study. Nii et nad töötavad jätkuvalt seal vanematega, tehes neid telliseid savist, aga siis nad käivad vahepeal koolis ka. So like in this emergency situation, like when there is a flood situation in Pakistan. Nii et kui on üleujutuse periood Pakistanis. In in winter season, they will not have clothes and warm things to cover their self. Neil ei ole sellel külmal perioodil millegagi ennast katta, et sooja saada. So right now with the support of Voice of Martyrs, we provide them foods and some warm clothes. Nii et siis Märtita Hääle abiga me varustame neid soojade riietega ja muu abiga. But even though there are so many Christians, they are waiting for help.
that they could get help, because there are many people, they reject them, they don't support them because they are Christians. Aga enamik inimesi siis ühiskonnas ei aita kristlasi ja ei anna neile vajalikke vahendeid. Ma tean, et isegi vett mitte. Et ma küsin nüüd täpsemalt ka ühe olukorra kohta, millest Nargus eile Mustamäe vabakoguduse teenistusel rääkis. Could you tell here this story about this little boy, what you told yesterday in Mustamäe's church? And I understand this is not exceptional, this is like usual treat for Christian. Yeah. So this news was also in the media and in the newspaper. So there was a boy and he was in the school. Et üks juhtum, mis ei ole sugugi erandlik, vaid mis on tavaline kristlaste kohtlemine Pakistanis ja mis oli hiljuti mõned aastad tagasi ka meedias käis läbi. Et oli üks koolipoiss. So he was thirsty and he wanted to drink water. Ja ta oli janune ja tahtis vett juua. So he went to the place where there was water. Ta läks sinna kohta, kus vesi oli. So usually there is two glass, like one for Christians and one for Muslims. Ja joogikohtades on siis kaks klaasi, üks on moslemitele, teine on kristlastele. But at that time there was only one glass. Aga sellel ajal seal oli ainult üks klaas. So he was thirsty and he wanted to drink water, so he took this glass and he drank water. Nii et see koolipoiss võttis selle ühe klaasi, mis seal oli ja jõi sellest vett. So this was the glass which was used by Muslim teachers and students. Aga see oli klaas, mida kasutati siis islami õpetajate ja õpilaste jaoks. So when they see this, that this Christian guy is drinking water from that glass which is in their use. Nii et kui nad nägid, et see kristlasest poiss jõi klaasist, mis oli nende kasutuses, so they start shouting and screaming and they said that how dare you to touch this glass. Nad hakkasid karjuma ja mõnitama ja et kuidas sa julged seda klaasi puutuda. You dirty Christian, how dare you to touch this glass? Sina räpane kristlane, kuidas sa julged seda klaasi puutuda. So they start beating him and kicking him. Nad hakkasid teda peksma ja lööma. So they left him when he was died. Ja peksid ta surnuks. So no church, no Christian, no other Muslim, no other organization helped this guy. Ei ükski moslem ega ükski organisatsioon nii-öelda ei aidanud seda poissi ega selliseid kristlasi. Where is his family? Nobody knows. Kus ta pere on, keegi ei tea. Because they just want to save their lives and they would disappear. Sest see pere ilmselt põgenes siis, et päästa endid. This is the story of many Christians. Ja see on paljude kristlaste olukord ja lugu. It's very normal attitude which people face. Et see on täiesti tavaline olukord ja suhtumine, mida kristlased seal kohtavad. As believer. Ja kristlastena. Yes. Nii et hind on väga kõrge, mida seal kristlased maksavad, aga kuidas, ma arvan, et paljudel on tekkinud küsimus ka, et kuidas see võimalik on, mis ime läbi teie ühing on saanud valitsuse heakskiidu ja saab kõike seda suurt tööd kristlaste aitamiseks teha. How come through some miracle of God that your organization is helped by government, approved by government, and you can do all this good what you're doing? I think this is from God, because in 2014 I received this vision that I will work for the people, and not for only Christians but for all the nations. Ma usun, et see on Jumala ime, et aastal 2014 Jumal ka ütles mulle, et ma saan töötama mitte ainult kristlaste jaoks, vaid kõigi nii-öelda erinevate rahvuste jaoks. And one of our, I can say that objective that we want, first priority is we will help Christians who are persecuted. Et muidugi meie number 1 ülesanne on aidata tagakiusatud kristlasi.
And second, we will help everyone who is in suffering and persecuted. And we stand with everyone who is in pain and in hard time. Ja teiseks me seisame ka igaühe eest, kes samamoodi kogeb tagakiusu ja raskusi. By laws of our government policy, we need to reach 80% Christians and 20% other minorities and even Muslims. Nii et ka valitsusele esitatud nii-öelda põhikirja järgi siis me aitame 80% kristlasi Pakistani ühiskonnas ja 20% teisi vähemusrahvusi. So even if we are doing some distribution, like we are helping providing food to the people. Nii et kui me näiteks jagame toiduabi inimestele, our first priority definite is that we will help Christians. Siis meie esmane prioriteet on aidata kristlasi. And other is that whoever will come to us and who is in the need, even Hindus, Sikh and Muslims, we will help everyone. Ja teine suund siis ka aidata igat ühte, olgu ta siis moslem või sikh või hindu, me aitame neid nende vajadustes. Because Jesus' love is for everyone. Sest Jeesuse armastus on kõikide jaoks. Even though when there was a Canaanite woman and she said that heal my daughter, and he has argument with that woman, but he healed his daughter and he said that I have never seen faith like this. So we want that faith of other people should increase in Jesus, that he love everyone. Et nagu piiblis ka Kaananea naine, kes käis Jeesuse järel ja hüüdis, et tee mu laps terveks ja Jeesus tervendas tema tütre ja ütles, et ei ole ma Iisraeliski leidnud nii suurt usku, et Jeesuse armastus on kõigi jaoks ja seda me ka näitame oma ühingu tegevuse läbi, et on võimalus ka selliselt tunnistuseks olla. Yes. This is great work what you do there. Yesterday also you talked about one story about two women in the brick factory who was treated till death. One was pregnant woman. Can you tell us? They were husband and wife. Husband and wife. Shazad. Husband and wife. Yes, okay. Yes. It's quite shocking, but I understood also that it's like okay to do to Christians, so it's not also any rare of situation. But tell about this story. Yeah, there was two husband wife. They were working on the brick nail factory. Ma küsin siis ka jälle ühe näite kohta, kuidas siis kristlased kannatavad ka seal tellisetehase orjuses. Seal oli üks abielupaar, kes töötas orjadena tellisetehases. So Shama, she was beautiful and she was pregnant woman. Ja Shama oli siis rase, ta oli väga ilus naine. So her master saw her and he said, have a sexual relationship with me. Ja tema omanik, nii-öelda tellisetehase isand, nägi teda ja ütles, et seksi minuga. So she said that I am pregnant. How is it possible that I could come to you? Ja ta ütles, et ma olen ju abielus, ma olen rase, kuidas ma saan sinu juurde tulla? So he was smiling and he said that then accept Islam. Ja siis omanik naeratas, ütles, et aga aktsepteeri siis islam. So during this discussion her husband came. Ja selle vestluse ajal tuli tema abikaasa. So he said that it's good that we could die, but we will not leave our faith. Et me oleme valmis surema, aga me ei jäta oma usku. So he said, okay, if you want to die, so I will kill you. Ja siis see omanik ütles, et okei, kui te olete valmis surema, siis ma tapan teid. So it was just a discussion and talk. See ei olnudki lihtsalt vestlus. But it became very serious. Vaid läks väga tõsiseks. This man, the master said, run as much as you can. Ja see omanik ütles, et jookske nüüd nii kiiresti, kui te suudate. So when they were running on the brick nail factory, ja kui nad siis jooksid seal tellisetehases,
they reach at the place where was the brick was cooked. It was a warm fire place. It's a big oven. Ja joostes jõudsid sinna kohta, kus siis põletatakse telliseid, ehk siis see on väga-väga kuumaks köetud suur ahi. So they put these husband and wife into this fire. Ja nad panid selle naise ja mehe sinna tulle. So they both was burned. Nii et nad mõlemad põletati nende usu pärast. Yeah, it's also in the news and on the websites you can see, even Voice of Martyrs websites. Ja and in secular news as well. It was. Et see oli isegi ka siis Pakistani sekulaarsetes uudistes ja samuti Märtite Hääle veebilehekülgedelt võib lugeda sellest. And what we can easily do. Ja. Nii et jällegi Nargus on ka rõhutanud, et sellised olukorrad ei ole erandlikud, need on täiesti tavalised seal. Et aga natuke see paneb, ma arvan, mõtlema meie vaba maa kristlasi ka, et kui hästi me siin elame, kui suured võimalused on meil kuulutada ka evangeeliumi, et ma küsin nüüd selle kohta ka, et tegelikult ma olen näinud ka vahest mõnda YouTube'i videot, kus on suur rahvamass koos ja keegi kuulutab Jeesust ja seal on küll raske relvastusega mehed ka turvamas nii-öelda, aga et mil määral seal saab kuulutada evangeeliumi ja kui ohtlik see on. I've seen some videos from YouTube, for example, recently somebody sharing about like a awakening in Pakistan where are big crowds gathering and somebody is preaching true gospel and there of course are some heavy armed men also. As a security guard, they are standing with them. Yeah. But is it really possible? And you have quite awakening meetings and many Pakistan people can hear gospel, or is it dangerous to preach gospel there? You know, dear, it's like that when we have like open worship, you know, open this big place, you can say a big park. So there is a boundary and the government provides security for these prayers. Yeah. Mm-hmm. But they said like if I want to preach in this big crowd, I will said that there is only Christians. So government wants only Christians to be there. Yeah. And not allowed non-Christians. No. You translate, I will explain okay. More. Nii et see on mulle ka esmane vestlus praegu sel teemal, aga et seal on lubatud valitsuse loaga koguneda mõnel suurel alal ainult kristlastel, et ei tohi kutsuda mittekristlasi sinna. But as you know, when Jesus was preaching and he is moving in the different areas, there was big crowd even behind him. Aga kui Jeesus ka käis ja kuulutas, siis suur rahvamass järgnes talle. And you know, many people came for healing there. Ja paljud inimesed tulid tervist saama sinna. So in the same way, in these big crowds, there are many Muslims and there are many other people. They came because they want miracle or healing in their family life. Ja samal moel siis paljud moslemid, hindud ja teised tulevad, et saada kogeda mõnda imet või tervenemist. But not all the people they converted from Islam to Christianity. Aga muidugi kõik ei tee siis otsust seal pöörduda kristlusesse. So this is the like it's also written in their book that they need to have faith in Jesus. So they have faith in Jesus. But not as a savior. Yeah. Koran. Yeah. Et isegi Koraanis on kirjakoht kuskil, mis ütleb, et sul on vaja usku Jeesusesse. Aga et Jeesus on seal niisugune teisejärguline tegelane. I know what Jesus is like. Prophet for them. Yeah. They accept him as a prophet. Yeah. Yes. Nii et nad aktsepteerivad Jeesust kui prohvetit. Yeah. So and they came for these miracles and healing to him. From him. Nii et just Koraanis saab lugeda, et ta on siis imede mees, kes teeb imesid ja toob tervenemist. Nii et väga huvitav, et mingi osa Jeesusest on Koraanis sees ja ma tean, et tegelikult Märtite Hääle töös ka on juhtumeid, kus
Koraanist on moslemid lugenud Jeesuse kohta seda natukest osa ja see on äratanud neis huvi, püha vaim on hakanud tööle nende südames, nad on hakanud küsimusi küsima, rohkem infot tahtnud selle Jeesuse kohta teada ja sealt edasi Jumal on juhtinud nad Jeesuseni ja päästele. But there are very few who change their faith to Islam, to Christianity. Aga kahjuks siis väga vähesed ka Koraani ettekirjutuste alusel pöörduvad kristlusesse. But those who said that Jesus is our savior, they are very much under, like they don't express openly. Ja need, kes siis võtavad Jeesuse vastu oma päästjaks, nad ei saa avalikult Jeesusest rääkida. Because if they will say that we are now we are Christians, we are not other religion, so they are killed by their own people, and their own people take their property and everything from them, and they don't want to lose all these things. Sest kui nad avalikult ütleks kellegile, et nad on kristlaseks saanud, siis nad kaotavad absoluutselt kõik oma vara ja neil on, nende lähedastel on seaduslik õigus nad kohe tappa. So it's not like that thousands of people are converted in one day, like Peter did, that 3,000 in one day, but it's not like that. It's not, yeah, honestly. Et see ei ole selline olukord nagu algkoguduse päevil, kus apostel jutlustas Peetrus ja ühel päeval sai 3000 meest päästetud, et selline olukord meil ei ole seal võimalik. People come to Christ, they accept Christ, but they are very less, very undercover. Jah, inimesed tulevad Jeesuse juurde ja usuvad temasse, aga see peab olema väga salajane. So the best way to preach gospel there, how do you say in your society, how it works? First thing is like we as a believer, we need to live as a life, like a Christ-like life. Et esmalt me peame, ma küsisin, et kuidas kõige parem evangelismi meetod toimib nende maal ja et esmalt ongi elada välja Kristust oma eluga. And being a believer, we should be a living gospel of Jesus. Ja kristlasena me peame elama välja Jumala sõna, tema olemust. Then people could ask you that who you are differently behaving in all these tough situations. Ja et inimesed siis küsivad selle alusel, et vau, et sa oled nagu nii imeline inimene, teistsugune, et kes sa selline oled? Then you can get opportunity to share your faith or your testimony as a believer to someone. Ja siis sa võid jagada oma tunnistust lugu kellegiga. But you could not compare your faith with other people. Aga sa ei saa võrrelda oma usku teistega. You could not tell people that they are maybe wrong and you are right. Ja sa ei saa kunagi öelda kellegile, et nemad on eksiteel ja sina oled õige. This is not right attitude to spread the gospel. See ei ole õige suhtumine evangeeliumi jagada. And if in our culture you will behave like this, that you can tell others you are not doing right, they will definitely kill you. Ja kui sa meie ühiskonnas Pakistanis ütleksid kellegile, et ei, et sul ei ole õige usk või et sa oled eksiteel, siis sind tapetakse kohe selle peale. Because life is not like that in Pakistan. Sest elu ei ole nagu vabas ühiskonnas Pakistanis. It's interesting that you have even connection here in Estonia, I heard. And I know that women can't be pastoring in Pakistan. Yeah, it's not possible. But yes. I know that you preached just in 20 churches in Finland and now in Estonia. Yeah, it's all so how God. come also this miracle that you can No, I preach? preach in my churches. I preach in all over the Pakistan. Nobody stopped me to preach. Mm-hmm. They welcome me, and even many people, they come for counseling and for many things. But as an ordained pastor, you know, you could not give
give what I say, Communion. Holy Communion to the people. You could not recite the wedding ceremony. You could not do the funeral ceremony. I mean, you are not doing pastoral things. But I'm teaching Bible to the Bible college, to the pastors. I'm teaching Bible like wherever God wants to use me, in the seminars, in the big conferences and conventions. But not like that I am a pastor. I'm not ordained pastor, but you can say me like I'm a preacher. So I can preach and teach the Bible wherever God give me the opportunities. Yeah. Ma küsisin selle kohta, et ta on öelnud, et Pakistanis ei tohi naised olla pastoriametis ka jutlustada, aga et kuidas see ime sündis ka, et tema seda võib teha, et just ka Soomes ja Eestis siin jutlustab ja Pakistanis ka ta jutlustab erinevates kogudustes, aga ta ei ole siis ordineeritud, et ta ei saa läbi viia seal pulmatseremooniaid või matta ametlikult kedagi, aga Jumala riigis on tal vabad käed tööd teha oma kutses. Is your husband agree with this? And I know that you even know Estonian Bible Society. Yeah. My husband is like more than happy, and he always encouraged me. And I always said that if my husband couldn't support me, because in our culture we are not allowed to do anything without our father's permission, our brother's permission, and without our husband's permission, you know. So I'm really thankful to the Lord that He grant me such a husband who always support me and encourage me to do. Et ja meie ühiskonnas tavaliselt isa ega onu ega keegi ei luba naistel niimoodi ette astuda, aga Jumal on mulle andnud väga hea abikaasa ja pere, kes mind toetavad. Ja muideks ka ma tean, et Narguse abikaasa on Pakistani piibliühingu juht ja tunneb ka Eesti piibliühingu juhti Jaan Pärensoni, nii et ehk võtame kõne neile nendega. And one thing I want to like to share that my husband's father, I asked him, Daddy, what you like about me? Ja minu abikaasa isa, your husband's father? He's my father-in-law. Yeah. Yeah. So I asked him, what do you like about me? Aha, ma küsisin siis oma äiapapalt, et mis sulle meeldib minu juures. So he looking at my face and he said, I like you when you preach. Ja ta vaatas mulle otsa ja ütles, et sa meeldid mulle, kui sa jutlustad. So this is, I mean, it's all glory to God because He's using me. But yes, it's a support of my family. They always encourage me and they support me to do all these things. Nii et tänu Jumalale sellise toetava pere eest, kes mul on, tänu kellele ma saan ka teha, mis ma teen. Aga nüüd ma usun, on ka hea koht küsida Narguse käest, et mis Jumal on tema südamesse pannud ka meile Eesti kristlastele öelda mõne sõnumi Jumalalt. Do you have something what God puts into your heart to say to Estonian Christians, as we have here free country, all opportunities to preach gospel? So what you have in your heart, the part of Lord, to say to us? So when me and Yana were coming, and she asked me in the car that persecution is good or not. So I said that I will respond to you later. So for us, like once I asked this question to my students that persecution is a blessing or persecution is a curse. So many students said that persecution is a curse because in persecution we are in trouble and maybe we have to leave our house and maybe we lose someone or something like that. Yeah, please. Sorry, we forgot. No problem. Yeah. Nii et me tegelikult siia sõites ka vestlesime autos omavahel ja ma küsisin Narguselt ka küsimus, et mida tema konkreetselt võib öelda, et kas tagakius, kristlaste tagakius on õnnistus või needus.
ja ta ütles, et ta on ka oma õpilastelt küsinud, et mis nemad arvavad selle kohta. Enamik õpilasi ütles, et see on nende arvates needus. So for me, persecution is not a curse. For me, persecution is a blessing. Isiklikult minu jaoks tagakius on olnud õnnistus, mitte needus. Because when persecution was happened in early church, sest kui tagakius juhtus kogudustes, at that time people were living together. But when persecution happened, they were just scattered. Sest kui tagakius tuli, siis inimesed olid, kristlased olid, hoidsid kõik kokku ja kui kõik oli hästi, siis kõik olid eraldi. So this persecution become a source of extension or like a increasing community, Christians and believers. Nii et tagakius võib olla hoopis sellist head sidusust tekitav kristlaste ja uskmatute vahel. These believers was scattered and spread everywhere around the world. Nagu ka algkogudus, kes tagakiusu tõttu hajutati Jeruusalemmast igale poole mujale, kus nad said evangeeliumi kuulutada. So wherever they go, they preach and teach, and there were so many other believers added into the number. Ja tänu sellele tagakiusule siis läks algkogudus välja 4 seina vahelt ja kuulutas Kristust, tervendas inimesi, haigeid, õpetas ja väga palju inimesi tuli Jeesuse juurde. So as a believer, we need to understand that when we are in pain, when we are in hardships, when we are in persecution, et usklikuna me peame mõistma, et kui me oleme valus, kannatustes, tagakiusus, and if it's bring us near to God, ja kui see toob meid Jumalale lähemale, it's a blessing. siis see on õnnistus. We should say, blessed these troubles because these bring us to the Lord. Et me võime öelda, et isegi tänu Jumalale nende kannatuste eest, sest need toovad meid Jumalale lähemale. If there is any trouble and pain and struggle, nii et kui sinu elus on ka mis iganes kannatus, võitlus, tagakius, and it's take away us from God, ja mis nagu viib Jumalast eemale, in these hardships and struggles, we need to remember that I could not solve anything without God. siis ka nendes raskustes me peame mõistma, et ainult Jumal saab lahendada need olukorrad. Me peame talle lähemale minema. And in every situation we need God. Et igas olukorras me vajame Jumalat. How much we have time? I need to share one example. Yeah, you can do it. Yeah. So there was a fisherman, and he brings fish from the river, and when he came to the end, all the fishes was died. Was it real story? Yeah, real story, yes. Et ta räägib nüüd ühe päris loo, näiteks ka, et üks kalamees tõmbas kalad võrguga kaldale ja kõik kalad olid surnud. And again it happened many times when he took fishes from the river, when he reached at the end, all died. Ja see juhtus siis korduvalt, et ta tõmbas jälle kalad võrguga välja kaldale ja kui kaldale jõudis, kõik kalad olid surnud. And he was very upset and worried that what's it happened to me. Ja ta oli väga nagu ahastuses, et no mida värki, et mis toimub. So he asked his master, he said that why it's going to happen that all the time all the fishes died when I reach at the river side end. Ja ta küsis siis oma peremehelt, kellele ta allus, bossilt, et miks see nii juhtub kogu aeg, et mis probleem on. He said, now when you will take fishes from the river, put a shark in that big water tub where is the fish inside. Et kui sa need kalad sealt kätte saad, siis pane üks hai kala sinna nende kalade sekka. So he was smiling and he said, Master, are you mad? You are saying that put shark in that tub. She will eat all the fishes which will be in the tub.
et kui ma need kalad sinna nii-öelda lahte saan, on ju, mis ma olen kinni püüdnud ja hai sinna panen, siis ta pistab ju nahka kõik kalad. He said that let's do it, we will see what happened. Ja isand ütles, et pole hullu, et vaatame, mis saab, pane hai sinna. So next day when he took many fish from the river, nii et järgmine kord, kui ta võttis päris palju kala jõest, and he put all these fish in the tub, which was a big tub in the boat. Ja pani sinna lahte siis suurde sellisesse kinnisesse alasse. So he put a small shark in it too. Ja pani väikse hai sinna. So when he reached at the end of the river, ja kui ta läks sinna jõe lõppu, shark was alive. Shark was alive. Hai oli elus. All the other fishes was alive. Kõik teised kalad olid ka elus. Oh, he said, how it's happened? Ja ta küsib, kuidas see võimalik on? I all the time bring fish from that place and I reach here and they died, but now all are alive. Ja et alati olid kalad surnud selle aja peale, aga nüüd nad on kõik elus. And the master said, look at inside the tub. Ja isand ütles, vaata sinna lahe sisse, lahesopi sisse. But when he see that all the fishes are running and swimming, ja siis ta vaatas, et kõik kalad elu eest seal tõmblesid, ujusid. Because they want to save themselves from this big fish, the enemy fish, the shark fish. Need tahtsid päästa ennast selle suure hai eest. So my brothers and sisters, nii et mu vennad ja õed Kristuses, when you all are Christians, believers living in the same country, kui te kõik siin elate sellel Eestimaal, we as a believer, we always need shark in our life. Meie kui kristlased, usklikud, vajame ka ühte haid oma elus. Because if we have some threats, we have some pains, if we have some struggles in our life, sest kui meil on seda valu, võitlust, kannatust meie elus, then we are living Christians. Siis me oleme elusad kristlased. And we always trying to save ourselves from the enemies. Ja me tahame päästa ennast vaenlase eest. And we always call God, please help us and save us. Ja me palume, et Jumal, palun aita meid ja päästa meid. So whoever enemy you have in your life, nii et mis iganes vaenlane on sinu elus, ask blessing for him. Õnnista teda. Because of this enemy you are still alive. Sest tänu sellele vaenlasele oled sa ikka elus. But if you don't have enemy in your life, aga kui sul ei ole vaenlast sinu elus, and life is smoothly going on, ja elu läheb mugavasti nii-öelda allamäge, you sleep and you get up and you eat and go job and went back and life is normal. Sa sööd ja magad ja käid tööl ja tõused üles, oled sõpradega, elu on normaalne. You need enemy. Sul on vaja vaenlast. You need some pain. Sul on vaja midagi äratama sind. And you need to involve God in your life. Ja sa pead Jumalal laskma sekkuda sinu ellu. Because when we walk like opposite to the Satan, he will give us troubles. Sest kui me käime vastupidises suunas saatana teele ja trendidele, siis ta vihkab meid ja ta on meie vastu. Because Satan always want to drag us back towards him. Sest saatan alati tahab meid tagasi tõmmata enda juurde. So he will give you troubles and pains and everything. Ja ta annab sulle igasugust tagakiusu ja kannatusi. But when you are looking towards your God, aga kui sa vaatad oma Jumala poole, you can fight with him. Siis sa võid võidelda tema eest, oma usu eest. And you can be more strong in your faith in your daily life. Ja sa saad tugevamaks oma usuelus ja igapäevaelus. So we need enemies. Nii et me vajame selleks vaenlasi. This enemy can be pain, hardship, persecution, anything. See vaenlane võib olla tagakius, valu, haigus, mingi kannatused, mis iganes. This enemy could be conflict, could be rejection, could be loneliness, anything. See vaenlane võib olla üksindus, hülgamine, tagarääkimine, mis iganes. This enemy could be the darkness or fear too. See võib olla ka pimedus või hirm. But whatever the situation we have, aga mis iganes olukord sul on, we need Jesus. Me vajame Jeesust.
to overcome in all the worries and situations. et võita kõik need takistused ja tagakius ja valu. So this is my humble request and prayer. nii et minu alandlik palve ja soov on Always try to see Jesus in your life. alati hoia Jeesuse lähedale oma elus And always think about your relationship with God. ja alati hoia seda oma lähedast suhet Jumalaga. Are you standing with God kas sa seisad koos Jumalaga or are you standing with enemy? või sa Satan. seisad nii-öelda vaenlasega? So if you have struggles in your life, nii et kui sul on võitlused sinu elus that means you are standing with God. ja see tähendab, et sina oled koos Jumalaga. Because this Satan who want you drag you back, that's why he want to give you troubles. ja sest saatan tahab sind tagasi tõmmata enda juurde ja põhjustab sulle neid kannatusi ja võitlusi. And remember, you are special for your God. ja pea meeles, et sina oled tähtis, oluline sinu Jumala jaoks. He gave you beautiful country. ta on andnud teile ilusa maa, He gave you different weathers. erinevad aastaajad, You have gift of freedom. teil on vabaduse kingitus Jumalalt, Enjoy everything what you have. nautige seda, mis teil on. But in all these things, aga kõige selle keskel remember, pea meeles, you belong to God. sina kuulud Jumalale, You are his daughter and son. sina oled tema poeg, tema tütar. So we have a big fight with Satan. nii et meil on suur võitlus saatanaga So we always need God in our life. ja me alati vajame Jumalat oma elus. Be strong. ole tugev, Always trust in him. alati usalda teda, Always call him to help. alati hüüa teda appi. And remember when you give a call to your God, ja pea meeles, et alati, kui sina hüüad Jumalat appi, or how many days already gone, siis how many days already gone that you didn't talk to God, you didn't pray, you didn't read the Bible. siis vaata, et sa tõesti oleks Jumalaga läbi piibli lugemise, läbi palve. Take a break and think about it. ja kui vaja, võta üks paus oma elus ja mine lähemale Jumalale. We all need Jesus in our life. me kõik vajame Jeesust oma elus. We are believers, Christians, it's not important. me oleme kristlased, usklikud, see on kõige olulisem. Important is that how close we are with our God. kõige tähtsam, et me oleme Jumala lähedal. My prayer is that may God open your ear that you could listen him. ja mu palve on, et Jumal avaks su kõrvad kuulama teda. My prayer is God open your eyes and you can see him in your life. ja et Jumal avaks su silmad nägema teda oma elus. And if you are very strong with God, ja kui sa oled väga tugevalt Jumalas, may God make you more stronger with him. las Jumal teeb sind veel tugevamaks temas. Trust in him, usalda teda, follow him. järgne talle, He is waiting for you. tema ootab sind. Blessings. et õnnistusi teile. ja thank you very much, Nargus, for encouragement. ja see on huvitav, kuidas tõesti Jumal julgustab meid läbi tagakiusu ja meil on omal olemas kogemus oleviste ärkamisest, kuidas KGB ja Vene valitsus pani mitu kogudust kokku ühte lagunenud kirikusse olevistes, lootes, et kogudused tülli lähevad ja lakkab olemast, aga kogudus hoidis kokku, läks Jumalale lähemale, kuulutas evangeeliumi ja sellest sündis suur ärkamine. ja praegu me teame ka, et Ukrainas pastorid on öelnud, et ei teagi, kas sõja lõppu paluda, irooniliselt, sest et see tagakius on tootnud väga suure ärkamise, kus enne nii-öelda nimikristlased, ka õigeusklikud ukrainlased ehk sisuliselt siis uskmatud, ütlesid, et õigeusu kirikus käimine see on meie usk ja kristlik elav kogudus on nagu sekt, kuhu ei pea minema ja meil pole Jeesust vaja. Meil on ka oma kogemus Lasnamäelt Ukraina pagulastega rääkides. Aga nüüd sõja tagajärjel, kuna kristlikud kogudused on ka abi pakkunud, siis on kogudused täis usule tulnud inimesi.
ja mitte ainult abi, mis neid sinna on toonud, vaid ka tõsine pühendumine Kristusele ja nende elud on saanud muudetud. Nii et ka see raske olukord on tootnud sellise vaimuliku ärkamise. Ja annaks Jumal, et meil Eestis me saame veel kuulutada vabalt Kristust, et me kasutame seda maksimaalselt meile antud võimalust ja et ei oleks vaja meil sellist tagakiusu, et koguduse inimesed viitsiks ka jumalateenistusele tulla hommikul kohale. Nii et meil on liiga mugav ja hea elu, et annaks Jumal, et tõesti meil ei peaks siin ka ühte haid panema Eestisse nii-öelda. Et me võime parandada meelt oma leigusest, usuleigusest ja ka pattudest, ka mis on Kristuse ihus ja koguduses ja kuulutada üheskoos evangeeliumi, julgustada üksteist, armastada Jumalat kogu oma südame ja eluga ja armastada üksteist ja toetada üksteist sellel teel. Nii et Märtite Hääl on Eestis tegutsenud pea 3 aastat, meil on tasuta ajakiri Märtite Hääl, mida saate tellida kogudustesse ja minu käest ka, mina olen Jaana Eskor ja Facebookis täitsa olemas on ka Märtite Hääle Facebooki grupp, tegeleme kodulehega praegu. Ja meil on ka teine raamat tõlgitud väljaandmisel, aga on üks raamat, mis on ilmunud, on Ööbiku laul, mis on saadaval Logoses Pauluse raamatupoes ja varsti ka Apollose rahvaraamatus, mis on siis ühe maailma suurima kristlaste tagakiusumaa Eritrea, naisevangelisti ja laulja tunnistus tagakiusust, mis seal on, kus kõik kristlased on vangi pandud peaaegu diktaatorlik valitsus ja ka see maa vajab väga palvet ja selle saatana müüri murdumist. Märtite Hääle ajakirjast saate lugeda mõne maa kohta väga olulist ja palvesoove. Märtite Hääl tegutseb üle 80 maal üle maailma ja samuti on meil TV7 kanalil neljapäeva õhtuti kell 7:30 Märtite Hääle saated, mis on praegu Soome saated seal ja Pereraadio arhiivist saab kuulata ka Eesti oma Märtite Hääle saateid praegu arhiivist ja ka missioonikandja saade aeg-ajalt on Märtite Hääle saade seal, nii et saate arhiivist kuulata. Ja liituge Märtite Hääle töö toetajaks, tee kas või püsikorraldus kord kuus, sa leiad meie ajakirjast võimaluse toetada saadetest ja väga lihtne viis toetada on ka teha üks kõne annetusnumbril 900 7744 ja selle kõnega annetad 15 eurot Märtite Hääle tööks. Nii et olge väga õnnistatud, see on suur eesõigus, et Eesti kristlased saavad olla kaasas selle maailma missioniga ja see on Jumala sõna kohane toetada usu pärast kannatavat ja valutavat Kristuse ihu osa. Kui üks ihu liikmetest kannatab, siis kogu ihu tegelikult kannatab koos temaga ja terve ihu osa saab võtta hoolt selle valutava liikme eest. Ja Jeesus ütles ka, et ma olin näljas, ma olin janus, ma olin vangis ja te tulite mind vaatama ja tulge minu juurde, te isa õnnistatud, sest teie andsite süüa juua, käisite mind vaatamas. Et oleme siis need lammaskristlased, kes ka panevad käe külge meie mugavas Eestis, et aidata seal, kus on raske, nii palvetes kui ka praktiliselt. Olge väga õnnistatud ja Jumal hoidku teid.